lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Aluy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem tinak istoryahan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat, iso nga idiin bagati ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmet dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsig ko amin ang dagiti kinayok. Umanay mat siguro dahito yun na pagsungrod may iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko ba? Isalansan ko, tapno mamagaan na naimbag. Kasta unay adagang na. Nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig mabisinak tay din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko akanan. Hoy, Louie! Ha? Uncle Donato? Abay ngagtugtog ako ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din ti paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginana ka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay! Di ka ginad-ginad, tama na makaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na ijay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga tanti oras? Ay, ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Ay, mapan ko man kitaan. Nuad na naloom abunga ti papaya. Isulangan ti kanak. Jack pa'y ngamin nalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No agawid ak Jack pa'y nalpas ti paparamid na. Ituloy kong tuintun madamdama ti agarado. Mangkita ak pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mo't daytan apandangan mo, Louie. Inayadam mo't ibusam samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsam mo't ni uncle mo Awon, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso amasapol nga agpipid na yo. Tani, nariga kibiyang. Basitum laang ti kanam. Nawatam. Uwan, ante Nida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tumal na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Naawatam? Kasano adi ka pakibiyangan? Ket day tamit laang agin inom iti arak tar aramidam.
Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitaran akasta. Tasan mo da sikat di mang dadi di pagininom ko. Oo, laklakayan kan, ngam di ka pay laag balbaliw. Oh, Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan itibisin, gapo iti kina irresponsablem nga ama. tumalan na ka mangkunak na. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle? Umay ka man dito eh! Uwan, Uncle? Darasan! Apay ka di, Uncle Donato? Ala, masaya na. Aging ka makaturog ka. Uwan, Uncle? Lalengam di mang masahe kanyak. Tap na makaturog ka. Nawatan! Uwan, Uncle? Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Eh, ko, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak namin. Ay naman naktak day tabayapas. Day takid din ka into na rin. Imbes at itrabahom. Agkirkiraos ngamin ang tiyan ko, Uncle. Sa anak mo't ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. Ang daya ng mikat ka na tayo. Katawan mo. Agpapada tayo akapila ang tiimpaunag na. Uncle, Ala! Ingkakat ituloy yung ter aramidam. Tap numalpas. Louie, Uncle, ingka makikumboy. Tasya kong timang ituloy ter aramidam iti talon. sa dino, Uncle. Agburas ka no da pare duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka. Uwan, Uncle. Mano ngay ti kumboy. Ay na! Saan mo na tamagan? Basta mapan ka! Agyaman tayo may Louie. Itun maminsan tumanen, wen? Ala, mabalin mo ti agawid, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni uncle mo ayakan ka, baro? Tiyan niya, Uncle. Adda ngamin utang na kanyak. Kat iso ti ingkarom, babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang uncle mo. Oh, ato'y baro. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ni. Agpakada ka pa'y akad angkal kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Uwan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na dait na. Tagpakpakuyog kat nga rod amapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat. Ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayada na titaktak mo. Tani, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mala. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni pare Doming. Apay no ibati mong ti barito akadwa manong Doming. Ha? Ay kat, no kayat nalakit di ka bangis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kuha, Uncle. Awan nga min kadkadwak dito'y balay, barok. Imbaglaga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kuha. Amangan no saan akayat da Uncle ko. Kasta ka di? Uwan, Ante. Bayam,
Taibagak to kan ni pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kuhana. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutak. Tano siya lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen kabagis. Agbati pa ilang arun ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pare Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle. Katagyaman. Louie Barok, Ante Mirna, kaawag ni Manong Doming. anya nga iti kunana, ante. Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, ante. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agnaed dito'y balay, Barok. Una, ante. Kayat kun ditoy. Tanagrigat ti trabaho kijayan da Uncle Donato. Kanayo nakpay ama bisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, ante. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, ante. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaang ni tatang ko. Kasta gayam? Unante. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit laang abidot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka ka din iti high school? Unante. Kagrad-gradwar ko lang idi na panatawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatak. Angam impilit ko. Isu nga inanusak tinagdisdis-kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka di ti agtuloy nga agadal? Launay ante. Angang, agurnungak pay. Sige, siya kung ti makaamo iti panagadal mo, Barok. Agpaiso, ante Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may ko alaan ti sweldom, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldom. Itad mo aming kanyak. Ay, kuha, Uncle. Sanak nga agsusweldo. Oh, imposible ah. Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya. Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin dayta. Agtrabaho ka ditoy. Ngam saan ka kitin nga agsusweldo. Sa dino tayo ti kabsat ni pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, Kamsa. Ah, Ada ka di parikot? Ante, Louie Barok, panawan na kami pailaan dito, Iwan. sige, Ante. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldo ang ti kanakak? Kwa, Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, Kamsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga oray saan ko asweldoan. Ngam, pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo ti kasta saritaan mi kini pare Doming. Iso a pinalubusak ti kanakak ngagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugotak. Kabsat, saan ang panakibiyang? Angam saan anasaya ti kasta nga aramida niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatam? Tangay kastamat gayam. Iyawid ko lang ang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na ngagtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, Kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit dita kayat na ti sumurot kan ka. Angam no saan, sapay kuma, tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukat amday di ko nakme. Saan ko manatangkad di ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin.
Kaya't mun sabot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kaya't ti sumurot kan ka, kabsat. Ay, sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kaanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Oh, Atoy, ikan kay ti pakitsendam, kan pagpletem nga agawid. Ha? Di mo mabalin apilitan ti kaanakam, no talaga adi na kayat ti sumurot kan ka. Ah, agyaman ak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa'y, Ay, sige. Agawid ak nga ruday. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita, tanakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dayta, Barok. Un, anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pagkaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman anaaramidak iti padak at tao. Nakasaysaya at kayo at talaga kanyak, anti Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, anti. Imbilang kayo matan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Mano atawon mat adyak nagaw-awid dito, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Ewan, Baraok. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili dito. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katanya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tatumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, nanti? Louie, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kanlimok magka. Sakto lang, matanti. Ni Uncle Donato ngay. Sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong. Aday ti silid mi anak ka ita. Saan unay ang makakuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay. Agan ano ni Uncle, anti? Ay, nalipata kun di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di ka sarsarita bagay? At nagadisimbang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay ka na kung mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle, Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapo iti kinaulpit na itikan ka. anti. Pagkawanan na kami kuma.
No nagbalin kami anaulpit itikan ka, baro. Ala, saan kayo nga agsangit, auntie? Di kay agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tiyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna no malagip ko ti kinaulpit mi itikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpet ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo latta. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, baro. Nagyaman kami unay. Kanakan. Nagyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakan ka makakita iti baligim. Sapay ko ma. Na mapakawan na kami kini Antim. Nangruna-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kanmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsaka kon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkid daw. Kan napakawanak betel. Kanakan. Di kay agsaw iti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan iti namnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak? Isu nga ita, agmay sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad adalak dagiti kakabsat ko. Kat adapay dua atol tulungan matlaang ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasaya at ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngam no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto ang nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam, Louie. Ket agyaman unay iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo. Alagipti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanomo at channel tayo. Aging gamanan iti sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip
Iti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manan amin dagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo anoy mi ti Aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan anoy mi. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngem nagsina kami matlaeng gapu iti kinairresponsablina. Sadot lang arudan mammartakpay. Imbaglaangan ta saan kami anaaddaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen. Ngem daksanggasat tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, uston day ta panagsangsagit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nata? Kasano pa yan dagiti harapang apmikan ni Murphy? Apay ngaya kastoy matan tinapasamat ken kuana. Ay, talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Napaidam ni gasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makaden na kaging gatong palbiyag. Agam saan matgayam. Unay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Ay, maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan no niya pa'y timapasamakan ka. Tinasayat, ingkapay laang iturog. Iti kasta, ang subli ti sigod a pigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo, manipod iniawid yun ni Morpe, dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya tapanawan ti asawa. Wala, ngam si kabat ti agbalin anak kakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makaina na ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalabas, manipod na tayo day di Morphe. Awan ka di pa'y ti planom ang makiasawa manan, mare? Ay, manjaksan, Mare. Ha? Ne, apay mat ngay, mare. Ay na, nagrigat ti agsangit, Mare. Nagrigat ti agladingit. Kakaiso na nakamove on akon. Okay ako ni ti kastoy abiyag ko. Ubing ka pa'y mat, mare. Manulaang titawan mo. Nasurok lang at 30. Makiasawa ka pa'y. Iti kasta, adamat kadkadwam. Ay na, bayamon day ta asawa, Mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day tabanag. Anya? Unay matantain tanam mo kanilipat, mare. Well, Mare, sana kon nga interesado ang makiasawa. Amangan nga no, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, mare. Anya nga iti amom. Amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kon, Mare. Tulungat latan dagiti kakaanak kag nga giskwela. Bareng saan dakto mo ta malipatan inton agsalugan ti pigsa. Sa dino ti papa naman akaw. Nakapalas ka mat. Agodongak nanang, mapanak ag-purchase iti lako.
Apag husto, agpaw itaklangan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay, katuwa na. Anya ti ipaw ityo ayan, nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damot amin ay. O, sige, nanang. Mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo batlaan nga ilista ti kapikan asukar anak kaw. Awan, nanang. Ken mga alaka man iti arena. Imbaglaang a meriendaan mi kanitatang mau numapan kami ija bangkag. Anya pa'y, nanang? Tay tabakok pa'y gayam. Iyalanak iti tabakok anak kaw. Malipatam amin ay, wag lang ti tabakaw. Alam mo, enen. Jak mutkit di malipatan dayta. Basta nakalista, nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan, mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabakok di mo liplipatan. Wan. Ala, panawan kayon dito'y nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Nga dayta. Nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaan. Ay, apo, makabanog mo ti agpalengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na tidyak pa ng lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaat. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko ditoy. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Maramdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapno saan nga aguray iti mabayag. Adi, aglugan ka kaditi tricycle? Ay, uwin ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangak iti bangir apag tagilakwan. O ala, inkagatanganan, taurayan ka. Sigurado ka nga urayon nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tatabako lang mo't tigatangak. Okay nga ron. Ala, mapan ka. Ay, kargam ka di amin na gito Uwin, manong. O sige, tay karga ako niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliw na, mare. Agasam man. Mayat mati isa, ma'am. Dandan di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At da sakit din ka ti text mo, Ay, kwa, mare. Uwin, ada nga paiso. Nagayatak sa nga rudmanan, mare. Talaga? Asino kay tay ayat mare? Agar-aram pa'y lang mo't kit di, mare. Wan, asino nga road? Ni Renato. Namamok edi last week. May sa tricycle driver ija ili. Intulod nak ngamin iti na minsan iti balay. Edi kwan, inala na ti number ko. Kat ni, dandan ni inal daw mutin nga umay iti balay. Ay, kat aklo naman, mare. Ay, jak ko man kayat ti agayat. Apay nga takas la makilkiligak mo't no makitkitak da dya Renato. No apay mo't ngamin nga. Adapay laang agarom kanyak, mare. Napintas ka mat, mare. Iso ka normal laang angad da agaram kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlo nga ayat ko, mare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutam, Think positive nga min, mare. Sigikit din, aklo na mo, day tari na to. Tatang, Apay, kaslada kayat mo nga ibaga. kwa, tatang. Anya na ita, anak ko. Ibagam Okay lang, kadi-kada kayo, no? Makiasawak manen. Kaduan apay kitinasaan ngay. Mayat kadi atap no adan tumat kadkado amin tun bumakit ka. Bareng aganak kan tumat tayo. Tiamukit sana kun nga gayat. Ang
Dimteng met ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kayan ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga klunan. Nulakit di ta ay ayatem aklo na mo tagkasar kayo na dagos. Di yun ibay-bayag tanay mapmapanan titawain anak ko. Agyamanak Noemi, agyamanak kabuti naklon nakbatlangan. Isakit diti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak asawa. Awan mo't parikot iti dayta, tinapatag, agin inayat ta. Sapay ko ma, tamaad daan ta adagos iti anak. Pudno na midwa akon anak asawa ngam. Jak pa'y mo't nagsiksikog. Nulakit di tagpada ta na salunat. Sigurado ang maadaan tamot adagos iti anak. Sapay la ko mga Rod Renato. Kasano? Pagsasaritaan tayo ka din ti may papan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wala. Bayam, ibagak to kadag iti dadakkel ko. Apama na makaawid ha. Sige, taibagak mo ten kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana damit ten. Kasano? Natulag ka din ti kasaryo ka ni Renato, Mare? Saan pa'y mare? Ngam, adan bulan kan petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaan ati bagami kadagiti dadakkel mi inton dumanon da Renato. Itapay lang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman akbare. Ay, katlalaingan nyo Iti kasta, makaisambot kayo pa'y iti uray dwa, wunot talo nga anak. Wala, di uray pa'y kat inem, mare. Ay, katuan The more, the merrier ako nada. Apay ngay, apinaturog mo mata ni Renato diti balay, Noemi. Kat iti paisalit mo. Maan ano kumangay tatang? Uray ata agnobyo kami met. Wen, ngam di kay pa'y mo't nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo sa kay agkayda. Ni tatang met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kami nga ubing tatang? Ken may sa, sigud meten nga ada asawak. Uray ni Renato, adamot kanon sigud a naka-live-in na. Iso nga, awan nga rod parikot, no, nagkaida kami. Wen, Tatang, adan to pa'y san nga agnobyo kan agnobya, kat agkakaitadan. Da kamin tulakit din nga agnobyo kan agnobyan. adda akditan, anak ko. Agam kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmay ka ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Auntie Sabet. Kastamot kin ka, noy may balasang ka. Nay, adamo ka duwam. Wen Auntie, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, auntie. Kastamot ka na kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, Auntie. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Agyaman kami, auntie. Anyati kayat yo. Kape wenno Diyos. Ay, kwa, oray saanan, Auntie. Umay milang ibaga. Amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, no kasta. Makiasawa ka manayin. Uwan, Auntie. Ay, kauwan Day talagayam. Pakaidayawa ko nay, no kayat dak nga agbalin aninang balasang ka. Kahit kaano ngay nga raw ti kasariyaw. Into no maya bulan, Auntie. Petsa 18, Auntie. Mayat matipit siya na pili yaw balasang ko. Uwan nga ro, Auntie. Sige. Di ka danag. Ta ikurit kun today ta apit siya iti kalendaryaw. Tapno tsak malipatan.
bakit? Rabiin, ngam apay nga dapay lang ang balkon ti anak ta. Ay kat-ur-urayan naman ang ani Renato. Itaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't ang masapsapa nga umay diti balay. Ada ka no ngamin intulod na iti kabangibang a barangay iso anarabian. Kastaya, Wan lakay. kasla na singpet mo't na di Renato anya bakit? Wan nga rod lakay. Bareng no saan akas kini Danilo nga arte ken sa daw. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle. Maki-extra pa'y kano iti construction. Kan agkarkarpintiro pa'y kano no kas di nga awan biyahe na. Ay kasapay la kumaagarod. Ta saan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa dan taon iti anak ta. Masikog ka kunam noy may. Wen anang, talua bulanan tin inaway. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kani Renato. Sana bali tadumanon da kanon inton Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, kauawag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangput dagiti dadakkel na manipod probinsyada. Iso dumanon da kanon inton Domingo nanang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa yan, di ka makaid na dita. Saan nga roda sumumbat yaw awagak tatang? Asino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato tatang. Di namot nga rodin sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan no dala ang pakakumikuman na mo't Sapay ko mga rod at akasta, tatang. Mas daawak ngamin, tasaan mo tasigod akas jay. Sungsungbatan na mo tadagos dagiti text ko ken kuana. Kasta mo tanti awag ko. Ay, matanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mat siguro, anak ko. Padasang manan akuntakan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manan, aging gaasumbatan na ka. Sa dino ti papanam anak ko. Nakapulnas ka mat. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Ammom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka kananang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sungsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanen nga ag-reply. Ay, kaslamaday ti agparparik na kanyak anak ko. Nanang, Uray kumamit, no saan ka masikog. Agamala, ituloy mo lang ti planom apa ng birok ka ni Renato. Barang nagbidro taklaang iti atap ko. naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka diti balay da Renato. Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi? Ken anya ti masapul yu ken kuana? Kayat ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato. Ha? Ay, saan, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda, manang. Mabit lang, tayabak. Renato? Renato, lakay! Adamang sapsapul ken ka. Lakay kunana ka ni Renato. Nakasta. Ada asawa ni Renato. Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito. Awalan kiti ba ini? Isumat lagaya managado arason mo. Tunggal ta kamatat ti pa nagkasarta. Tagayam! Adda na asawam. Kwa, kastoy ngamin, Noemi. Kat dinamnamalok kung naglanggayam, Renato.
Sorry. Sapay ko mata mapakawanak, Nani. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod tinapasamak a kasar. Inpudnok ken kuana ti may papan iti sikog ko, kat nagkari, adi na matbaybay-an ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran na met ti Karina. Binulan met amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray addametan anak da iti asawa na. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Adda dagiti gundaway nga ay ayak ti bagik gapo iti kastoy a nagbanagak. Ngem pagyamanak latta, gapo ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo Noemi. Ken ka pagayam Noemi. Anya ngay nga rod ket adaditan. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ag move on kakit din tapno saan ka ama stress. Laglagi pam nga addan anak mo a responsibilidad mo iti biag. Padakkalam ti anak mo ta isunto ti mangaywan ken ka inton bumaket ka. Alakastan pagayam Noemi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Raquel, ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adapan nakabalin na kidawek nga ilinged na kumalatan iti nagan a Raquel. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat kumet apa idrama to'y pakasaritaan ti biagmi. Apatsyak ang makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngag. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mo laangan iti kuleyo. Agyamanak nanang. Pagyamanak ti ado a sakripisyo yo ka ni tatang. Para ka na kayo dayto abalegi. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Wen nanang, kamaudyanan na. Matulungan kayon amanggad ka ni tatang. Anya nga iti planom itata nakagraduar kan anak ko. Agsapulak adagos iti panggadak tatang. Ay ket adaken ka na ita anak. Wen tatang, kayat kumatan ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Alakit pagyamanan mi unay ano, mapanunot mo ti tumulong kada kamay anak ko. Wen tatang, ket inton addan ton panggadak, isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang, isardeng nan tumatan ti mapan aglako ken mapan makilablabada.
agtalinag kayong tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kanyag dandanag, ta napigsaak pa'y mait. Napigsa kami pa'y kaninanang yaw. Kabaalan mi pa'y trabaho. Agurnong kakitday, ti para ti masakbayam, anak kaw. Kahit, kumusta gay, ti panagsapsapol mo iti trabaho, Raquel? Ada ka din nakita, mabalin mo a pag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod, manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabiru kam. No adaman hiring, sigurado amay sa requirements, kajay ada experience na. Wan nga rod, fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da iti experience. Dayta nga rod kat. Dayta ko matibaliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan da iti experience. Ha, kalokohan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabroad ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na. Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti sweldom. No kayat mo ti agabroad, ibagam kanyak, taadam amok mabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y ana imbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpauit ka din ni Raquel, nanang. Ay, Wine, kagap-gapok laeng ijay ilay, tanapang ko inala ti pau ijay aday. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya? Ay, nanay, allowance mi laeng mo kanitatang yaw tinted na. Sana dakalagatan. Imposible, nanang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Isu nga amok mat adakkel matim patulod na kada kayo. Basit laeng. Taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa agbaybayad pa'y laeng piman, jay kabsat mo iti inutang na anag-abroad. Oho, jak mamate, nanang. Gina, Basta ikandak iti kwartayo. apay, pangananwam aya iti kwartaan akaw. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saanan masapul adamagan niyo no pangananwak. Ayunay kalaki dinaya Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pa'y laeng mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako nakon, nanang. Ikandakit din ta pumanawakon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngayon patulod na. Kat, namnamaam nga dakukwam kasta ka day. Ay kat, siyempre tayo sumatinnyawag di kapsat ta. Linuktan min ti package. Kat may sa asabon kan may sa toothpaste laang ti bagem. Anya, Oh, apaya kasta ti reaction mo ngay. Kas namnamaam at nga ado ti maalam. wala tayo nawagan na. Kat saan lang nga dahi tati imbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tati inted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laang ti kukwam. Imposible No kayat mo, di kalkalam man ti karton anagyan ang ti package, iti kasta, mapnag ka. Oh, apay kasta ti langam lakay. Kasla nalpay mo't ti abagam ang naggapo ijay balay dananang. Kasano, kat dahito lang matinted para kanyak. May sa toothpaste kun may sa asabon. Wait, bakit? Dahito lang kano tinabate, iti impaw it ni Raquel package. Ibang kano pa tada na bate para kanyak. Ayaw na yan. Sigurado binukudan man ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi na kasta, bakit? Ang bayamot. Makagatang tamat iti imported adilata no kayat ta. Ay, wana. Ang sa balila ang mat kuma, jay itod ti kabsat mo. Bayamon ko nakmayt. Kukuha dalatan nagtimakmakan nga inted ni Raquel para kumakana tayo. Di mat, ada pa'y t-shirt kan kalugong mo kuma.
Oon, ang maawan mat nga ro tinted na. Sabay amon bakit? Kukwadal at tandag dyan. Nay, apay ngay adi mo inted ti para ken ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata, nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata a para ken ni Manong mo? Dapat ti kalugong, t-shirt, ken chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton, nanang. Anya, ay sana mabalinday tanga aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itad dagitaken ni Manong yaw. Apay, nalipatan nyo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan ija abroad. Ha? Iso nga dakar bangak amangala ka dagitapaw it, nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata, taiyawid ko ija balay me. ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita dilata. Para iti pamilyak dagita. Hello, nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulat ka, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho, nakaw? Okay, akla ang mat, nanang. Day off ko ita. Aywan, linuktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaan ka di, dagitintad ko para kada kayo, nanang? Launay, anak ko. Ako, agyaman kami, wine. Awan anyaman na, nanang. Ay, tingay para kadama ng Gina kan Manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapuno na ni Manang mo Gina ti kadwa may anang lukat iti package. Okay. Awan matkit iti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, nanang. Tinapatag, naited ti husto abingay kadag iti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangyaga kiti sidan nyo kanitatang nanang. Anya ngay day tanak ko. Sinika nga karni ti baboy day tananang. Ay na. Hay, nagimasan. Angot na pailaan ko talaga na imasay na. Ay, ado madanti makan bacon ni tatang inukastoy lang. Ayaw na. Inluto ni Miriam day tananang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sidaan nyo. Agyaman na kanakaw. Talaga nakasingsingput kayo nga agasawa kada kami kani tatang yaw. Sana kas kani ading mo adina. Iso lang nga rodon ti adda trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya. No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay. Dumawat iti kwarta. Nay, adala nga rodon trabaho na agam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga rod ka, Eric, anak ko. Kanayo na kasta ti araramidon na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Ammo ka din ni Raquel ti may papaniti dahi ti abanag, nanang. Ay, saan, anak ko? Diakunin bagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapol ang maamuan ni Raquel dahi ito'y nanang. Sana mabalinti kasta nga aramidan ni Gina. Ay, saanin kunakmut, anak ko? Mga no, isupay ti pag-apaan nyo nga kakabsat. Nanang. Naimbag kayo pa'y nga raw, tamaik-ikanda kami kundi tatangyaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitid ko kan ka, manipod iti package nga inpatulod ni Raquel. Okay lang kanyak, nanang. Sana balay, takabalan mimot ti gumatang iti imported adilata. Ay, Eric, anak ko. Ammo, noon niya kumatipara kanyak, ta imbagakat nga ron ni Raquel.
Hanggang sa nabali. Bagi nalatan na gajay. Sana nasakit tinakam ko na lang. Nagsarita kami kanina ng itay. Kat na ibaga na, dinawatan manen kano ni Gina. Anya? Di mawat manan iti kwarta. Kat adala nga rudan trabaho na. Ay, hindi tamot nga rutin baga ni nanang kanyak. Pangipanan ngay nga ni Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pa ilaan kaninanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y anababalaan ti saan ko iti pagtrab-trabahwak. Kat makatulong akpay kaninanang. Isudan tulakit din ang mga opisina. Ay na, amumot kan jay kabsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasiman nga rudan ni nanang Noon napan di mawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan marin kwartana day jay. Oh, at iti kwartayo nanang. Bagla nga pakicintayo into nagudong kayo. Sana nanak ko. Sana balik tay pauitan nagtumulaan kanon ni Raquel lapaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamot tiagga po kanyak nanang. Uwin mas kasapulan nyo na itanak ko. Nagro na ita tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta nanang. Kompleto dan iti mausar. Iso nga awatin yon talaga apara kada kayo daytoy. Ay, Eric anak ko. Ala nanang, awatin yon. Malala. Kagyaman anak ko. Talaga anak kasing singput ka. Awanan yaman na nanang. Pagrebengak dayta kasarak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak. Adda kanon na patag pangaramatan na. Anya, nay, pangaramatan lang ay kano iti kwarta. Kat awan mo't sabalya paggasgastusan na. Jak manamaw ijay adim anak ko. Kanayon mo't maibusan iti kwarta. Sa dino ti ayan ni nanang tatang. Awan ni nanang yaw. Napanijayan ta manok mo nga Eric. Ang mga noada kwartayo di tatang. Nay, pangarabata mi ti kwarta anak ka. Kano ka alam lang iti kwarta kaninanang yaw iti namin sa nakalman. Adda nga rod pangaramatak tatang. Lai, mas daawak ka na kan, Gina. Adamat trabaho. Ngapapay ngay, adaw-dawatan da kami pailaan kaninanang mau. Bakit kan lakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ipaw-paw it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mat daw-dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes na kami ti ikam. Nakamikit din ti dawatam. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwarta. Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw tiyad da kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak tatang. Pasensya ka nanak ka. Ngam oras siya kat awan mat kwarta. Iso nga gawit kan. Tauray pugi-pugiit ka dita dumawat. Awan may tedkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta nanang. Anya? Pangaasim nanang, ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga rodin dinaminsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manay. Pasensya kayo na nanang. Ang talaga nga minakasapulak ti kwarta. Iso pa nga asiyo ta ikandak nanang. Gina! Uno saan? Awagan nyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan nyo ti kwarta. Iti kastapaw itanda kayo. Naa, ay. Pangipipanam nga min aya iti kwartam anak ka. Kaagsusweldo kayo mga gasawa.
Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kuha nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Napayagan nga wan trabaho nanang. Anya, Day tatipod no nanang. nay, kasanaw na pasamak day ta anak ka. Basta, saanan arumbang ngay lawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, taka sa pulak unay. Pangaasiyo nanang. Ay, aglablabusan ni Gina baka Ay, lakay. saan na nasaya at tikas niyang araramidin na. Anya ngay nga ta, ti kasayaatan nga ramidon talakay. Awagam ni Raquel kat ibagam ken kuana ti amin. Anya, agam lakay. Diyak kayat nga aga pada nga agakabsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Ken maysa, amang ano isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel bakit sana basta apaan ti kabsat na. Siguradong agdamag pa'y dayjay sakbaya mangiday. Lakay. Sa baling amin ka, tagparparit na kanyak. Ang sapay ko mata, nagbildo taklaang iti atap ka. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Basta, awagam ni Raquel. Ure ni Eric, awagam mo't laang, ta umay lang agasawa dito balay. Naskan ngagsasarita tayaw. Amuan tayaw, no apaya dumawdawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan ba ta sumungsungbat? Ure ni Bayaw Marlon, saan ba't lang sumungsungbat? Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rodam mo. Italag mo nakastoy da. Amangan matlupod no ti atap ni tatang. Dalabi da kasta. Awagak tumara ni Denton madamdama. Bareng sungbatan dan ti awag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan ije balay da. Ay wala niya. Sige nga ron, ta mapanak lang ni Jibalayda. Nas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan ngay tinapnapanan jay ade manakaw. Apay ngay asaan mutin nga agawaid. Di kayo unayagdanag nanan. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga gimura lang na dyan, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw ka dagiti pan nakabagi ti lintag, anak kaw. Uwananan, talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ko na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak kaw. Gina, ya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak kaw. Ala, gusto na ita pa nagsangsangit mo ba kay? Limlim tegen na iti matam ka po iti kasasangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Emilio. Awanan. Nasakit man, ngamlas ka ngaklunan tayo ti amin ba kay? Nakakasimot ti anak talaga. Nakakasi. No'y magana lang kumatikas ta sitwasyon na. Lalapit na natulungan tapay. Pagam anyangay nga raw. At daditaan. Awanan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka. Lusaan ko anapat ganti daw mo. Hindi dumawad-dawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko.
Unayin ti kas di napasamag iti kabsat mo lakay. Huwag nga ron. Tsaklaim pakarop amay turad na agibusan ti biyag na. Nalabit. Na-depress. Gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi na kasta, bakit? Kasimat na kita anak na. Babasit da pa ipiman. Uwin nga rod Angam, anya nga ron nga eh. Talaga siguro kasta ti biyag. Iso siguro mat tinaituding agasat di kabsat ko, bakit? Wen Miss F. Ginibusan ni Manang Gina ti bukod na abiyag, gapo iti pannakaigumon na iti online sugal. Nasarakan laangan dagiti pannakabagi ti lintag ti bangkay na iti malikudan ti balayda. Nagusar daytoy iti tali tapno gibusan na ti bukod na abiyag. Adu kanu ngamin ti utang na. Nagastos na pa'y kano ti kwarta ti kumpanya apag trab-trabahuan na iso nga inikkat da. Na-depress siguro gapu iti kinaado ti agsing-singer kenkwana. Iso anaramid na ti kasjay. Aging galangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Raquel. Ken ka pagayam, Raquel. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabsat mo. Kinapudno na, ado timang mangag ko akastoy. Makautang da iti rinibo-ribo gapulaang iti sugal. Iti kaanuman awan tinasayaat nga ipaay ti sugal. Sapay kuma, taag-serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo amahilig iti online sugal. Alakastan pagayam Raquel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay.